Ndabashuje mwese abakunzi b'Agaseke k'amakuru official. Mbere gato yuko ngapfundura reka mbanze magezeho iyi nkuru yihutirwa hano mu Rwanda, aho umunyamideli Moses Twahirwa ushinjwa gukoresha ibiyobyabwenge yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri wa kabiri, Moses Twahirwa yemeye ko yanyweye ikiyobyabwenge kiri umugeri ariko yakana ingano y'urwafatanywe. Hashize ibyumweru bigera kuri 2 afunze akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Twahirwa n'umwe mu banyamideli bakomeye mu Rwanda, imyenda akora yambawe cyangwa se yambarwa na benshi mu Rwanda, harimo namwe mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Mu rukiko kuri uyu wa kabiri, Twahirwa yavuze ko ibyarego bifite ibiro n'ibyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi gushize. Umushinjacyaha yavuze ko Twahirwa aregwa gutunda, kubika no kunywa ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ubushinjacyaha bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi yavanye mu gihugu cya Kenya, ahawe umwanya ngo yiregure. Twahirwa yabanje kunanirwa kuvuga ahubwo ararira, ariko nyuma y'akanya gato abasha gutangira kwiregura mu ijwi rito. Dore uko yireguye. Moses Twahirwa arunganiwe n'umunyamategeko w'umuhanga yahakanye icyaha cyo gutunda urumogi. Yavuze ko yavanye muri Kenya garame 5 z'urumogi, bamufatana garame 2 gusa, kandi ko nazo yazitanze ku bushake. Avuga ko gutunda urumogi byaba byumvikanisha ko ari ingano nini yaba yigamije n'izindi nyungu zitari ukurunywa gusa. Yemeye ko yanywaga urumogi ngo rumufashe guhangana n'ikibazo cy'agahinda gakabije, kandi ko yari yaratangiye gufashwa n'abaganga ngo abashe kurureka burundu. Twahirwa yavuze ko yari yaraguze itike y'indege yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubonana n'inzobere ifasha abantu kureka ibiyobyabwenge. Yasabye gufungurwa ko ufite uburwayi bw'agahinda gakabije agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abone uko yivuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko atari ubwa mbere akoze icyaha nk'iki, ko yari yarakatiwe imyaka 3 y'igifungo kandi ubu yari mu bujurire, none akaba yongeye gukora icyaha kiri mu bujurire bw'igihano cya mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko yafashwe kubera iperereza ryamukekagaho gukoresha ibiyobyabwenge. Twahirwa yavuze ko nta perereza ryakozwe, ko yafashwe kubera ibintu yanditse ku mbuga nkoranyambaga, ariko yabisabiye imbabazi umukuru w'igihugu, kandi ko nubagita kamba zisaba nk'uko abivuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko yavuze ntawe bihuriye n'ikirego bamureze. Ku bireba ibirego biregwa Twahirwa, ingingo ya 163 y'igitabo cy'amategeko y'u Rwanda ivuga ko umuntu hamwe no kunywa ibiyobyabwenge ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa se imirimo y'inyungu rusange. Iyo ngingo kandi ivuga ko umuntu wese utunda, ubika ibiyobyabwenge bihambaye iyo bihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Ubuzima rya 2019 rishyira urumogi hamwe na kokayine, heroine na mugo mu rwego rw'ibiyobyabwenge bihambaye. Gusa ikiyobyabwenge cy'urumogi ni kimwe mu byiganje bifatanwa kandi bigahanirwa batari bake mu Rwanda. Muri 2023 Twahirwa yemeye mu rukiko gukoresha urumogi, ariko hakana ibyaha yaregwaga. Yaje gukatirwa gufunga imyaka 3 nyuma ararekurwa by'agateganyo, kandi arajurira. Uru rubanza ntirurarangira. Ni ibiki yatangaje ubundi ku mbuga nkoranyambaga akeka ko ari byo bimujyanye mu rukiko. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize hari ubutumwa bwakwiriye ku mbuga nkoranyambaga mu mafoto bivuga ko bwanditswe na Moses Twahirwa. Uyu munsi mu rukiko yabikomojeho ko ubwo butumwa ari ubwe kandi yabusabiye imbabazi. Ubwo butumwa bwo ku itariki 12 Mata bwo mu buryo bwa statut cyangwa status bugaragaza ko bwatangajwe kuri konti ya Instagram iri mu izina rya Moses Twahirwa. Ubu ntibukigaragara kuri urwo rubuga. Ubwo butumwa bufite umutwe uvuga ngo nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Ubwo butumwa bukomeza bugira buti inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Vuga ko bwajyaga mu mujyi wa Kamembe unazwi nka Rusizi bwa mbere, afite imyaka 6 yari kumwe na nyina agiye gusura se wari ufungiye mu mujyi wa Cyangugu. Ati inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Yongeraho ko yarayarira ubwo amenyaga ko His Excellency, ni ukuvuga imvugo y'icyubahiro imenyerewe kuri Perezida Kagame, azambara ishati na hanze. Icyo gihe ngo afite imyaka 28. Ati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Nyuma y'ubwo butumwa bwavuzwe cyane tariki ya 12 Mata, ibya Moses Twahirwa ntibyamenyekanye neza kugeza tariki ya 22 uko kwezi. Urwego rukuru iperereza ku byaha ruvuze ko Twahirwa afunzwe ashinjwa gupima bagasanga yakoresheje ibiyobyabwenge. Uyu munsi nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatangaza icyemezo ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo kuri Twahirwa kuwa 5 tariki 9 z'uku kwezi kwa 5. Mu bindi bitangazamakuru ariko kandi bavuze ko Moses yabwiye urukiko ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, asaba urukiko kurekurwa akitabwaho n'abaganga, mu gihe ubushinjacyaha bumusabira gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo yireguraga ku byakurikirana nko Twahirwa babanje gusuka amarira mu rukiko, yagaragaje ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi ko yatangiye urugendo rwo kwivuza. Yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda ngo kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekerejeho
no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze ko yafashe ingamba zigamije kurinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo no kwitabwaho n'abaganga guhera mu Gashyantare uyu mwaka, kuko afite umuganga wo muri Amerika uri kumufasha mu bujyanama. Umunyamategeko we wakoreshaga icyongereza yashimangiye ko yunganira ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ibyo yise insanity, gituma kuri ibyo atatekerejeho, bityo ko akeneye kwitabwaho n'abaganga aho gufungwa by'agateganyo. Yabwira urukiko ko kumufunga bishobora kumwongerera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, asaba ko yafungurwa agakomeza kwitabwaho n'abaganga. Yemeje ko hari gukorwa raporo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igamije gusuzuma uko ubuzima bwa Twahirwa buhagaze no kugaragaza nyirizina ikibazo yaba afite. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuvuga ko Twahirwa ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byari bikwiye kwemezwa na raporo y'abaganga, bityo ko biri kuvuga bidakwiye guhabwa agaciro. Ku bijyanye no kwivuza, ubuhagarariye yerekanye ko no mu magororero harimo abaganga n'abahanga bita ku bantu bafunzwe. Yabwiye urukiko ko kumufunga by'agateganyo byaba ari uburyo bwiza bwo kumufasha no kumurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge. Kurebana no kuba Twahirwa yaratanze umusanzu mu kubaka igihugu, umushinjacyaha yagaragaje ko umuntu yarakoze ibyiza atabyuriraho akora ibyaha kandi bitamubuza gukurikiranwa. Nyuma y'impaka z'impande zo mu rukiko rwapfunikiye iburanisha, icyemezo kizatangazwa ku itariki 9 Gicurasi isaa 8 z'amanywa. Twahirwa yiruka guhamya n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ibyaha birimo no guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge, ni ukuvuga urumogi, rumukatira gufunga igifungo cy'imyaka 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 n'ibihumbi 20 nk'igarama y'urubanza, nubwo yahise ajurira icyo cyemezo mu rukiko rukuru. Twahirwa yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideli mu Rwanda binyuze mu nzu y'imideli ya Motions yashinze, imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ucungira umutekano umwe mu bakuru b'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda b'Ubuwayene yerezwe ubujura bukomeye nyuma y'iminsi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda avuze ko yamufunze. Mu cyumweru gishize Jenerali Muhoozi Kainerugaba Rugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, yemeje ko yafunze Eddie Mutwe nyuma y'iminsi 5 aburiwe irengero. Umunyamategeko wunganira ucunga umutekano ubundi izina ry'inyakuri Edward Sebufu yavuze ko umukiriya we yakorewe iyicarubozo. Uwo munyamategeko yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko umukiriya we yakubitishijwe insinga z'amashanyarazi. Umunyamategeko Majani Kazibwe yongera ko Sebufu afite ububabare bukomeye ndetse ko yanakanzwe cyane ubugabo. Kazibwe yabwiye abanyamakuru ko Sebufu yafatijwe amashanyarazi ku mubiri kandi ko itsinda ry'umunyamategeko riteganya kumujyana mu bitaro. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imaze igihe ishinja abategetsi kwibasira abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda, cyane cyane y'amatora yegereje mu gihugu. Ubwo Sebufu yajyanirwa ku rukiko kuwa mbere, abashinzwe umutekano bagerageje kumukingiriza kugira ngo itangazamakuru ritamubona, ariko video zagaragaje ucunga umutekano w'Ubuwayene yambaye ibirenge ndetse atambuka bimugoye. Mu cyumweru gishize Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yafunze Eddie Mutwe. Uwo mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yavuze ko ucunga umutekano w'Ubuwayene yogoshwe ndetse ko ateganya no kumukona. Uku gufungwa ko kubaye mu gihe Uganda yitegura amatora ya perezida umwaka utaha. Museveni umaze imyaka 29 ku butegetsi yiteze guhatana na Bobi Wine. Impirimbanyi nyinshi z'uburenganzira bwa muntu zamaganye ifungwa rya Sebufu. Hagati ariko kanama k'uburenganzira bwa muntu muri Uganda kasabye ko arekurwa ku kanya. Imiryango itegamiye kuri leta no yaburiye ko ifungwa rye riri mu gikorwa kiri kuri gahunda kigamije gucecekesha abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta ndetse no gusiyonyura abatavuga n'ubutegetsi imbere y'amatora rusange. Ariko leta yegeka ubushyamirane hagati y'abasivile na polisi ku batavuga n'ubutegetsi. Leta ivuga ko batavuganwe nayo bakora za mitingi nta ruhushya bafite. Umunyamategeko Kazibwe yongeyeho kuretse ubujura bukomeye Sebufu yarezwe n'ubujura bworoheje bijyanye n'ivuga ko byabereye mu karere ka Ruwengo. Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda usanzwe uri perezida w'ishyaka Democratic Party Bwana Robert Moyo akibona amashusho ya Eddie Mutwe uburyo atabasha kugenda bigaragara ko yakorewe iyicarubozo, yabyamaganye avuga ko nta munyayuganda ugomba gukorerwa iyicarubozo ndetse asaba ko afungurwa amategeko agakurikizwa. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko Bwana Moyo yavuze ko kugeza imbere y'ubutabera umuntu wakorewe iyicarubozo ari ukwica imirimo y'inkiko n'imigendekere myiza y'urubanza. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Perezida William Ruto yabwiye abamurwanya bifuza ko azegura gusubiza amerwe mu isaho, ahamye ko gahunda afite ari ukugeza ku baturage imishinga bemereye abandi ibyo birirwamo ari ugutayanjwa. Uyu mutegetsi yasabye abamunenga kwerekana ubundi buryo ibintu byakorwa abaturage bagatera imbere badahawe ibikorwa remezo. Abibutsa ko abanyakenya atari injiji zo gushukisha amagambo aryohereye asize umunyu gusa. Abatavuga rumwe na Perezida Ruto bakunze kumusaba kwegura, abandi bakagaragaza ko atazategeka manda ebyiri uko yazambije igihugu. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Bwana Ruto uri mu ruzinduko mu ntara y'Amigori yabwiye abaturage ko yamaze kwihuza na Odinga wahoze amurwanya, bemeranya ko bagomba kurwanyiriza hamwe politiki ishingiye ku rwango. Kuri iyi nshuro Bwana Ruto yavuze ko atihuje na Odinga mu nyungu zabo bwite, ahubwo bashaka ko abaturage bagirwa n'ibikorwa remezo ndetse n'iterambere kandi ko ari mu murongo mwiza. Ati kwegura ntabyo mfite muri gahunda sibyo mwantoreye. Ku rundi ruhande ariko abategetsi muri Kenya batangiye guterana amagambo bavuga ko Perezida Ruto apfusha ubusa umutungo w'igihugu mu bitwa ko ari abajyanama be.
Hari raporo iherutse kujya hanze yerekana ko buri mwaka abajyanama ba perezida Ruto uko ari 20 bagendwaho miliyari y'amashiringi mu mushahara buri mwaka, n'ibindi bijyana nayo bikurura impaka mu gihugu. Bamwe baravuga ko muri iki gihe igihugu cyugarijwe n'ubushomeri n'ubukene, ibiro bya perezida bidakwiriye gutaguza amafaranga ku bantu badakenewe namba mu gihugu. Bamwe mu badepite barashyigikira ko perezida Ruto nubwo ari umuhanga bwose akeneye abajyanama kuko atazajya afata imyanzuro ireba igihugu wenyine. Nka depite Jared Okero asanga nubwo bwose perezida Ruto afite impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora, akwiye kugira abajyanama mu bwato bwa Naruhama nta ruhame wenyine. Abanenga abajyanama ba perezida Ruto bavuga ko benshi bakirwaho mu manyanga nko kuba ari abantu be bahafashakiye akazi, cyangwa se abantu ugasanga ni bakadihira mbetezi birirwa bamutakagiza ahantu hose nta wundi mumaro. Depite Robert Mbuye we ntabikoze uko avuga kuri isesagura rikorwa mu biro bya perezida Ruto ari ukubyinira kumva y'urubyiruko rw'abajenizi bapfuye bamagana ikoreshwa nabi ry'umutungo w'igihugu. Iyi ntumwa Rwanda yavuze ko ikibabaje ari uko abitwa abajyanama ba perezida Ruto banakanagira nka n'itegeko nshinga ry'igihugu, kuko igihugu kirirwa gishyira mu bikorwa ibyifuzo bya perezida bacishaho ibyemejwe n'inama y'abaminisitiri ntibihabwe agaciro muri Kenya. Uyu mudepite yavuze ko ibiro bya perezida byahindutse akajagari kubera abantu birirwa basopanya abandi bo kuzuzanya, ugasanga amafaranga arasohoka ariko utabona icyo yakoreshejwe. Ikurwaho rya Moses kuriya ku mwanya wa minisitiri akagirwa umujyanama wa perezida riri mu byakuriye impaka muri abo bategetsi. Depite Mbuye ntiyumva ukuntu umuntu avanwe ku mwanya wa minisitiri yirukanwe na perezida agaruka kumugira inama mu nshingano yavanweho kuko atarazishoboye kuzuzuza, agasanga ari ugupfusha ubusa umutungo wa leta. Hari abandi badepite banenze guverinoma ya Kenya bavuze ko kuyigira ni atari ugushaka gukorera abaturage, ahubwo ari abantu bishyiriyeho uburyo bwo kwirira imisoro y'abaturage bishyurana ubucuti na za maguyi baziranyeho. Abandi basanga kuba perezida Ruto yigwizaho abajyanama benshi ari ikimenyetso cy'uko atizeye abagize guverinoma ye, akaba ashyiraho abantu bakwita ko ari maneko zabo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze babo nino barandika banditswe Rinosa Credo la Nation rishyiki ubutegetsi bwa perezida Kedi ryatangaje ko Joseph Kabila Kabange waza ategeka Kongo Kinshasa akwiye guhabwa icyubahiro nk'uwategetse igihugu, gukuretse kuba yarategetse nabi yanabaye umugambanyi w'igihugu akijanika mu mikoranire n'inyeshyamba. Iriho ryasubizaga irindi rigenzi ryaryo rya Front Commun pour le Congo rishyigikiye bwana Kabila rivuga ko uwategetse igihugu imyaka 18 adakwiye kwamburwa amazina ahesha agaciro ibyo yakoze nka nyakubahwa perezida ucyuye igihe n'andi. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko Ndiremba tuvugira iriho rya perezida Kedi yavuze ko ari igisebe kuba abantu baha amazina y'icyubahiro nka nyakubahwa perezida wacyuye igihe cyangwa se woza ateka igihugu kuko atabikwiriye kubera kwitwara nabi. Uyu mugabo yavuze ko Kabila adakwiye guhabwa izina rya perezida kuko yabaye mubi ku butegetsi bwe ngo bwaranzwe no kwica, gufata abagore ku ngufu, kunyuruza abaturage no gushyigikira inyeshyamba. Icyakora bwana Mbata yavuze ko Kabila adakwiye wenda guhamagarwa bwana kuko ngo ari umusenateri mu buzima bwe bwose, agomba kuzajya yitwa senateri kuko nta uperezida bwe. Iyi ngingo yakuriye impaka muri Kongo Kinshasa. Bamwe baza niba abantu bamwambuye izina perezida ucyuye igihe nibura bazamwemerera iby'amategeko amugenera nk'umuntu wategetse igihugu. Mu mpaka zo kuba Sena ya Kongo yakwambura bwana Kabila udangarwa nka senateri ubuzima bwose agakurikiranwa, haracyari impaka zirebana n'amategeko, kuko iryo ryavuze ko rikireba niba abadepite baturira ko umusenateri ubuzima bwose yamburwa ubudahangarwa akajyanwa mu nkiko cyangwa se niba bakwisunga itegeko nshinga. Joseph Kabila leta ya Kinshasa imushinja gukora n'inyeshyamba za M23 zafashe uburasirazuba ariko barabihakana. Uruhande rwa Tshisekedi ariko ngo rushaka koroshya ibintu kuko rusaba urwa Kabila kudashaka guhindanya amateka yari yaragereje kwandikwa neza nk'uko ikinyamakuru Media Congo cyabyanditse, bakareba niba batava ubuzima bakagaruka ibuntu. Ariko Kabila ngo atarimo. Muri Sudani y'Epfo guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, impunzi z'Abanyasudani y'Epfo 10,000 zakiriwe muri Kongo Kinshasa zinjira ahitwa Aru. Abakora muri komisiyo ya Kongo ishinzwe kwita ku mpunzi yitwa Commission Nationale des Réfugiés bavuga ko bahungira muri kiriya gice baza bahunze imirwano imaze iminsi ica ibintu muri Sudani y'Epfo. Abenshi muri bacumbikiwe mu muryango w'inshuti n'abandi bagira neza, mu gihe leta igishaka ko yabibatuje ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'ubundi yita ku mpunzi HCR. Umukozi wa komisiyo ishinzwe impunzi witwa Karim Adidi yabwira Radio Okapi ko abambere muri ziriya mpunzi bageze muri Aru tariki 2 z'ukwezi kwa kane, kandi ngo bakomeje kwiyongera bavuga ko baza mu byiciro. Abenshi bakaba bacumbitse mu bice bya Kore, Ukabonetse na Urendere. Robert Njarongo umwe mu bakozi bo mu ntara abo bantu binjiramo avuga ko bikwiye ko leta ikora uko ishoboye ikagenzura kandi ikarubanura binjira mu gihugu kugira ngo hatagira abantu binjirana intwaro izo arizo zose ejo bakazateza kandi kaga muri Kongo. Ibyo bice byose mu nzu za Sudani y'Epfo zinjiriramo birere mu ntara ya Ituri. Nyamara ariko kandi Uburusiya bwatangaje ko bwafunze by'agateganyo ibibuga by'indege bine bihereye mu murwa mukuru Moscow kwera ibitero bya drone Ukraine yagabye muri uyu mujyi mu minsi 2 yikurikiranya. Umuyobozi w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin abinyuje ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko nibura drone 19 za Ukraine zarashwe mbere y'uko zigera mu mujyi aho zari ziturutse mu byerekezo bitandukanye. Yavuze ko bimwe mu bisigazwa by'izo ndege byaguye muri imwe mu mihanda y'ingenzi yinjira mu mujyi wa Moscow ariko nta muntu umwe byahitanye. Kugeza ubu Ukraine nta kirabivugwa, ariko umuyobozi w'umujyi wa Kharkiv yavuze ko Uburusiya nabwo bwagabye ibitero by'indege zitagira abapilote muri uwo mujyi
mujyi mu ijoro ryakeye ndetse ko muri Kiev aho byahitanye umuntu umwe bikanasenya ibikorwa remezo by'abasivile. Ni ijoro rya kabiri gikurikiranye Urusiya butangaza ko Ukraine yagabye ibitero bya drone, aho mu ijoro ryakeye Minisiteri y'Ingabo y'Urusiya yatangaje ko yarashe drone 26 zoherejwe na Ukraine mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi bitaragerwaho. Ibihugu byombi bikomeje kugabanaho ibitero bya hato na hato. Ibibuga by'indege byari byafunzwe byaje gufungurwa nyuma y'amasaha make. Muri Amerika mubwire ko ubutegetsi bwa President Trump bwasezeranyije abimukira bari muri Amerika mu buryo bunyuranye n'amategeko ko buzabaha amadolari 1,000 y'imperekeza mu gihe bakwibwiriza gusubira mu bihugu baturutsemo. Kuva umwaka ushize ubwo Trump yamazaga gutegeka Amerika, yareye kwirukana ku bwinshi abimukira batemeye n'amategeko ndetse ranabibasiye bikomeye abita abagizi ba nabi. Uyu mukuru w'igihugu mu kwezi gushize yashinje leta ya Kongo n'iya Venezuela gufungura imfungwa zakoze ibyaha birimo ubwicanyi kugira ngo zijye muri Amerika. Ati twakiriye abicanyi, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abafungiye ibyaha bikomeye. Murabizi hirya no hino ku isi bafunguye abantu. Kongo muri Afurika abantu benshi cyane bavuye muri Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru tariki 5 Gicurasi, Trump yavuze ko umukiriya bazibwiriza kuva muri Amerika bazaba bafite amahirwe yo gusubira muri iki gihugu bagahabwa ibyangombwa mu gihe byagaragara ko ari abantu beza bakunda Amerika. Minisitiri w'umutekano w'imbere Christine Noem yatangaje ko kwibwiriza kuva muri Amerika aribwo buryo bwiza ko umukiriya batemeye n'amategeko kuko aribwo bwabarinda gutabwa muri yombi. Hari porogaramu yashyiriweho umukiriya muri Amerika yitwa CBP Home App ibafasha kumenyesha Minisiteri y'umutekano ko biteguye gusubira mu bihugu baturutsemo ku bushake. Minisitiri Noem yatangaje ko umukiriya utemewe n'amategeko uzamenyesha leta ko ashaka gusubira mu gihugu yaturutsemo azahabwa itike y'indege imucyura ndetse n'amadolari 1,000 y'abanyamerika. Ati Minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu iri guha umukiriya batemewe ubufasha bw'amafaranga y'urugendo n'igihembo kugira ngo basubire mu bihugu baturutsemo binyuze muri CBP Home App. Leta ya Amerika igaragaza ko uburyo bwo gucyura umukiriya buzayifasha kuzigama amafaranga ya 70% kuko ubusanzwe ufata umwe kumufunga no kumwirukana byatwaraga amadolari 17,121 ku muntu umwe gusa. Mu gusoza ngaruke muri Afurika mubwire ko Rwanda na Kongo Kinshasa buri ruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika inyandiko zikuyemo ibyo bifuza kuba biri mu masezerano y'amahoro hagati y'ubutegetsi bw'ibyo bihugu nk'uko byemezwa n'umujyanama wa Trump. Masad Bros yatangaje ko yari intambwe ikomeye kukuzuza ibyo biyemeje mu mirongo migari impande zombi ziheruka gusinya. Biteganyijwe ko hagati muri ubu kwezi abashinzwe ububanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda bahura na mugenzi wabo Marco Rubio wa Amerika kugira ngo bahurize hamwe inyandiko y'ibizaba bigize amasezerano y'amahoro. Ibikubiye mu nyandiko z'umushinga w'amahoro zatanzwe na buri ruhande kugeza ubu ntabwo bizwi neza. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda gufasha M23 ubugenzura ibice bitandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'Epfo ndetse n'urwa mikuru y'izi ntara Goma na Bukavu. Kigali ishinja Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu muhate wo guhuza ibihugu byombi, Amerika ivuga ko impungenge za buri ruhande, Kinshasa isaba kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo na Kigali isaba gusenya FDLR zigomba kurebwa no koherezwa muri ayo masezerano y'amahoro. Washington kandi ivuga ko izi mpande zombi zigera ku masezerano y'amahoro azakurikirwa n'ishoramari rya miliyari z'amadolari z'amakompanyi y'Abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo n'u Rwanda. Abatavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa banenze uyu muhate wa Washington, bavuze ko yize abanyekongo kandi kurimo byinshi bitari mu mucyo. Mu butumwa yashyize ku rubuga yise Masad Bros yavuze ko yizeye umuhate impande zombi zikomeje kugera ku mahoro mu gihe haciye iminsi yaboneka agahenge kagereranije mu ntara Kivu y'Aruguru n'Epfo. Imirwano yongeye kuvugwa mu mpera z'icyumweru gishize no kuri uyu wa mbere mu bice bitandukanye by'izo ntara. Mu mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru, umutwe w'M23 wigaruye agace ka Runyangese kari hafi y'ikiyaga cya Rwicanzige kizwi nka Lake Edward muri teritwari ya Rubero aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cyamaganye ubwo bushotoranyi bwa M23 mu gihe hari umuhate w'amahoro urimo gukorwa kandi kivuga ko kinafite uburenganzira bwo kwihorera nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru bya Kongo ACP. Imirwano yavuzwe kandi kwa mbere mu bice dutandukanye muri teritwari za Rucuru na Masisi z'intara Kivu y'Amajyaruguru hagati y'abazarendo M23. Uruhande rushinja urundi ko ari rwo rushoza imirwano muri iki gihe, ariko ibiganiro byo gushaka amahoro umutwe w'M23 ntabwo watumye mu biganiro bya Washington, nubwo abavugira bumvikanye bavuga ko bashishikajwe n'inzira iyo ari yose yageza ku mahoro muri Kongo. Byitezwe ko nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bumvikanye ku masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono n'abaperezida ba Kongo n'u Rwanda, ni ukuvuga Paul Kagame na Tshisekedi muri White House nk'uko byatangajwe n'uruhande rwa Washington. Ibyitezwe na benshi ni ukumenya icyo amasezerano y'amahoro azaba ateganya ku bagize umutwe w'M23 ndetse n'ibice bagenzura ubu. Amasezerano ameze nk'ayasinywe mu myaka yo hambere yashyiraga inyeshyamba mu ngabo za leta akavuga ku gucyura impunzi z'abanyekongo cyangwa se kurandura imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, ariko ntiyagiye yoherezwa byuzuye uko yasinywe.